Selam aleykum, hurmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 17-si çarşamba günü. İlhak altındaki Kırım'da Kerich'nin Politexnik okuv yurtunda patlav neticesinde helak olganlarının sayısı 17, da 50'den ziyade adam yaralandı. Onların arasında çoğusu osmurlar, bu haqda Rusiyanın Tadqiqat Komiteti haber etti. Qaza yerinde hekimler, kurtarıcılar ve polis çalışa. Qaza öyle vaxtında oldu. Öz közünün көргенлерінің sözlerine göre silahlı bellisiz osmur oda yürüp talebelerge ateş açkan ve aşhanede bomba patlatkan. Tadqiqatçılarının sözlerinden bomba harap edici maddeler ile doldurulgan edi. Terör eylemi maddesi boyunca cinayet davası açıldı. Anda ateş edi, biz çapaydık. Balalar ise yerde yataydılar. Ava alıp olamayım, menim dostumnu öldürdüler. Yerge düşkenini gördüm. Bundan son kıpırdamadım. Oğlanlar yerge düşkenini gördüm. Öz közümden. Cemaat nakliyatından marşrutkанен avtobuснен alıp ketiliydiler. Acili yardım maşinalarında 2-3 adam edi. Bu hem hadimler hem balalar, hem hadimler hem balalar. Pek çok cesetler, bu haqiqiy bir terör eylemi edi. Bir kimse sürüp kirdi, her şeyini patlattılar. Pencereler sındı. Son çapqalab bir şeyler taşladılar. Ellerinde avtomatlar bar edi. Odalarını açıp, iladan ateş açaydılar. Herkesini öldürüyediler. Beslandaki terör eylemi gibi. Texas eyaletinin paytaxtı 1932-33 senelerinin Goladomorunu Ukrayna halkının genotidi olarak tanıdı. Endiden Texas'ta noyabrның 10-ı Goladomor kurbanlarının anıv konudur. Austin şehrinin başı maxsus beyanatını çıkardı. Bu haqda Amerika Birleşken Devletlerindeki Ukrayna elçiligi öz Facebook sayfasında haber etti. Oktyabrның 4-ında Birleşken Devletlerinin Senatı 1932-33 seneleri Goladomorunun Ukrayna halkının genotidi olarak tanılığı hakkında kararga kol tutkan edi. Bunun elebesi kada Şuralar Hakimiyeti tarafından insan hakları bozuluvunda yapılgan hareketler de takbih etildi. 32-33 senelerinin Goladomorunu dünyanın 17 memleketi genotsid olarak tanıdı. Bavariyanın polisi Stepan Bandera mezarının aramlanığı ile bağlı tahqiqatlarının neticelerini Ukrayna'nın baş konsulluğuna verecek. Bu haqda Ukrayna Tышкы işler naziri Pavlo Klimkin haber etti. Onun sözlerine göre bu başlangıç malumat olacak. Oktyabrның 15'inde Rusya tarafdarı olgan propagandacı Graham Phillips München'deki Stepan Bandera'nın mezarında asılıp turgan bayraqны fırlatıp attı ve natsizmde qabatlavlarının plakatını asıp koydu. İsyancılar Горлівка Торецк suv ağını tamir etmek için acele tamir brigadasını yol vermeyler. Cebe yanındaki meskun yerlerge 40 binden ziyade adam ikinci gün susuz kalmakta. Bu haqda UATV'ge Fevkulade vaziyetler boyunca Vilayet Devlet Hizmetinin spikeri Veronika Bahal aytып berdi. Suv ağı işgal etilgen Горлівка yanındaki yerde patladı. Acele tamir hizmeti tek teleküsüzlük kefaletinde yarılgan yerini tapıp tamir işlerini yapabile. Suv ağın yarılgаны sebebindен merkezleştirilgen suv teminatı Toretsk, Zalizna ve Pevdenna ve Pivnichna kasabalarında toxtatıldı. Yerli halkını suv ile temin etmek için Donetsk vilayetindeki fevkulade vaziyetler boyunca Ukrayna Devlet Hizmetinin baş idaresi celp etti. Adamlar ve kritik infraterkipinin obyektleri suv getirilüvünün temin etili. Ukrayna milli futbol takımı UEFA Milletler Ligasında Çek takımını 1-0 hesabının yendi. Böyle etip bir grupasında özüne birinci yerini kefalet etti. Oyun Kharkiv'de olup geçti. Takım Ruslan Malinovski birinci taymның sonunda atkan golü neticesinde yendi. Andriy Shevchenko'nun takımı kendisi için sınıfta kötürülüvünü kefalet etken birinci takım oldu. Milletler Ligasının 4 yıldan son olacak Nevbet'teki yarışında takım A grupasında olacak.
Арменияның баш назиры Никол Пашинян истифаға чыға боқта білдіровны ерлі телеканаларының жанлы яйында япты. Бөлеже парламенттің нефбеттен тыш сайлавларының кечірілівіне ирішмек істей. О истифаға чыққан сон мили межлесінің яны баш назирны сайламақ үшін 14 күні ве әкі денімі бар. Егерде бұ еріне кетірілмесе парламент дағытылып еберележек ве мемлекеттен нефбетті тыш сайлавлар кечірілежек. Мили межлесте темсіл етілген фракциялар артық баш назир ярыне өз намзетлеріні көстермеджеклеріні білдірді. Арби прокуратура эки аваланында тушкен СУ 27 учағына айт учуш весиқаларына чықарды. Полтавск вилиетінің Миргород шерінде, чүнки учақлар ерлі тактик авиациясының эдаве. Қырыжы учақ учып кеткен Хмельницкий вилиетінің Староконстантиновка шерінде. Боқта меркези бөлгенің Арби прокуратурасында хабер етілді. Тақиқатчылар вақа шатларына сорғылайве учақның техники алы не олғанына огрене. Украина селялы құветлерінің ава құветлерінде учақ әрекетке раған олғаны аққында білдіріле, қанун қоруйжалар учуш қайделерінің бозылығы маддесі бойынша жинайы иш açtı. Су-27 учағы Туневын ақшам ачық кок талемлері вақтында Винницк вилиетінің Уланев қасабасы янында қазаға ұғырады. Эки учужу әлі қолды бірісі Украина селялы құветлерінің авиация команданы Иван Петренко о бірінші сынып учужусы еді. Талимат бережеті жеребесі ве арби белгелері бар еді. Қиын ава шарайтлерінде учақны идаре етеді. Боқта Украина ава құветлерінің команданлығында айты берілді. Әркеннің екінші учужысы Америка Бірлешкен Девлетлері Мили гвардиясы ава құветлерінің арби хадимы олды. Киевнің Андреевский энішінде кезінті өткері жемышықлар пейда алды. Дорт панжалы айванларының ресімі еле чыны топалар белі соқақның диққатқа лайық олған әсас ерлерде қойылды. Әрбірісінде QR-коды бар, оның ярдымы еле бұ ерлер аққында мерақлы малюматыны ве. Евел түш көрінішы насыл олғаныны білмек мүмкін. Бұның үшін смартфон ве құланым керек олар. Епісі олып Андреевский эніші бойы елчық. Турист маршрутында 14 ерлешов. Мароккодаки демирьол қазасы нәтижесінде 7 адам әлі қолды. Да 80 яраланды. Трен пайтақ тве Кенитра шері арасында елда рельстен шықты. Қаза еріне ил келгенлер ерлесекенлер еді, олар яраланғанларға ярдым етті. Қанун қоройжылар қаза олған ернің етрафыны қоралап, алды аве олып кечкен вақанын себеплеріні огрене. Дәлет демирьол офисінде қаза ақында ресми тефсерлер берілмеді. Үрметлі серджелер, бұғда қиқаға бұл сонке хаберіміз дадады чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, сағылықтен қалыңыз, көрішкенде.